Nimbola, bola binaka bakaliwa na naman ni sema ti kumain na ambong binaka ni sigani kuwa sa uchungo na tilkan dua en ambong ni singa bakarawai bikitungo e California yang ko sigaw uchungo na ono en sina tambu may na city level o Canberra na korturanga ke Australia en karusol bukan dua ni singa ni bula on December. Babi ni binakatiko bakalebi ni na bakarong tiko mai en ang bongi binakaintain kondo na bongi binaka ni Vitala Noa membalete tiko na palm scheme kwartikina na wekanda na ituke ra lewena tiko mena maten tule bo Australia o kanimarau ni bakaiyo na nanda turanga bulan tokai ela sigura ni ko chondro ni masi o klani buga bikem ni sa doronga da bako semana ni rondo mai vitala noa ena nunggu bata-bata ni rau ni mai wase toko ena nona kilaka membaleta na palm scheme kara bagai tem tukina na nonda turanga nonda ve marama so era sa laki tungo ena bonole bo Australia inda babi ni binaka ni tuno wekanda e wakata ki chona roni masi e na nona suletu na nona ngauna wakata nga kina na nona kila ka baka nakadaka me mai bimbulongo ditu e na bungi binaka ni kuha bako sibe na bika binaka e rawatiko mai na palm scheme ia e na reta nga e so na mbole era lakado rumatiko na wekanda era lewena tiko na lao ni takadaka na bunoli Australia e na vital no ni kuha rauni bakarara mataka ele bunaka siak chung beka ni matata so beka na bakarong tung mai ni kuwa staba tung beka nan renre na gonongo kara siak beka ni klana ta merda kam sarangan na inaki ni vitala noa endo me baka dor tung na nungu bata me vi bakarara matake kabila beti talanga miau sambula sia miau sambula re ambula bina dolo ngali malombula bikem ni kede na biwekan and may isang bata tiko na kabinang ni kuya may baka nga ken balabal and lang man din na sere may na tikbo na nononta bitalano may nagawara na baka raw siya matiko maye ya may baka ni kilati ko na turangan ni maduata sa baka raw taltungan ko na nonto sere na wekanda may maduata na singanda mo abanua may na tolabo na nonta bitalano and sino binaka ni kongo na sere pula o sebe na ero kondua ke te vita na lawa nimbula binaka. Oh
Se totokan din na serongo sinandamu abanuan na sere and then do rongo na kani rong sa rong binakandina tamaraw ni sa matikenda tu kina sana bakaturanga o maduata sa semasar tunga minggo nanonda turanga bulan to kai semasar tinggo may Canberra may Australia sa tanabakang bulasar go wanin bulu binaka chondron mas. Iyo miyang bula si Buniwai Dr. T, miyang bula si atau sarna we anda, ya warong ati umay biti na biasa buru-buru so, wabni na bali buni sureti mai, miyo may talano bali lai bati Buniwai. Na nakabali besar. Baka dapat tumadanan raki na korturangan ke Australia. Ano sige ni ko. Iyo, may bakanga niyo ni kilabi na unang ko Buniwai niyo ni abuli tu ikendo na ngauna. Na endo na panu amba pira panu batang batato kay Australia. Iyo na raki kata-kata ngo, saya tahu sartungango na tulsa bulu kawalu na degree na mga tawango kata-kata saranga kay senga ni tunuma kay mama dai kata-kata saranga dendre na inda ndola pamandangan onda katung baleka inda ribakila ni di rumah loma na kata-kata iyo sa anda tungai loma me lakutu na kani na ka tangi ni batang na ekon mera ni bang malung takatu nengon na rakingo iyo nano nikua pakai nraki tunumaka nraki rungu watungan lo malang bina katoka ya senga sutini kata-kata ya mure to malo ne kena dangi ya ko nga ya sanga ona tikunin nraki kata-kata ngoi ina sani buru-buru ngoi Australia me ado bachi kona bulo February ya tinga ya salai toro sumbuta satu sumbuta lehani me salai
bula tale bula tale mango me sale bula lilio tale ani. Adela. Ah, Sa ah, totoo. Benak bali besar na nomu waseto kumain na nomu don raki may na Korturanga, Canberra, ranio bak mataltikim ni manda. Vera na warong tiko klani so liliw kimam sa kilikim ni na nomu ni ando may biwa sa tiko ya re som bekar nangay iya, redikim ni beka bakan dua. Kero iya. mandanganyo ni wasya mandangay na nomu ni koro nomu ni korni basu kena no mulisia mabakan rai na nonton panua. Napakaliw po ni Wai au ya wasu dunga may nani anun ruan rua may natikino na muka. Anongu nama nduwe ul matua toka ver to na turanga ni abusa may na ani anun ruan rua. Turanga ni abusa uguni vutu. O bulinga may na korni bulun ruan rua. Wasusu nga ba tambindo benunggu na yenunggu ta basu ini kia may madua tatalanga ni anu. Ya boleh kombo lai na korosauti kina sa inanduri maduata. Iya na natanggalin na kidu na busa onu gumbati. O boleh rua tu na sana rua rongo ile bunga ngau no tiko ngai ina non rua na lebu na empatani usama ta umbeka ngakina au buli kina mai buli tale na korungi melam au buli tunga melam bas. Iya, me ado na nunggu ngai main dewa na korni buli ni te sus manu mai korni wia. Siata na nangone ana Fiji College of Agriculture nango sa FNU Chico, sa FNU na Cornivia campus. Ali satu sa tak sarakoya. Ayo, ni otia na nung buli ayo nga may teman tale. Awata kata ba tampan ni manuman untuk batu kaitu kibe me kibe bunu ni manuman. Ang ne ay na ngono ni tinikali mo namba kina nunggu kata kati kana tampan ni manuman au sibutak na nunggu kata kamay nabunindawa. Bakirwa kina ngailay autu tapultunga takatatunga na tontongan korliu mai kianga ole dewa sara ni bono ole utali le kutu ole bakirwa ikia ni berari mai teman na buli balangi me buli torodaki na tin kawa dia walu sanga bulu wadada don maka chuna mata ini ku ne Mr. Muka me do men tin kadi di sanga bulu au sanga dewa tale yani biti lai teman tel na dada kana bin ministry le ya sara me ule kata ba mata talangan matentui balangi New York na UN kabuka talanga kina no ngule sumai me samai solbeo na ita me usama ita utaka na labor administration and productivity improvement program saumati ko na international labor organization ga yado na porkramongo me national employment center ko sa tiki sa la ko tungo wa kena isebu ni kena te utaka na program ya sama yang saraba lebu ko sabun nandar mai talnoti ko ene ka bisa ni kuwa na sa na tiko na palm scheme ko ambe ngaya bu ni Sasandi. wai Totoo kasarangayan da pamini pinakatakan na linga ni may susu ke na huli may ronrua sa may tarato na nonta wura-wura na bekaw ni alalaw taka na nomuni ataka buli maya buku ni Vengarabe na International Labor Organization ILO dagere dan na lebo na kay sa may pakapatukan tagtungo o klan niya bita sa bulong baka ng boso niya tiko lomo ni bida na mbaki meron ni iya kami baka batukan na beka iya ta sa reda tu ni ko dabo na muray na beka o bital na tekya kena na mo sa reda na kena sa tandola na matin katumba ni NEC sa na National Employment Center na dabo na kena beka o ni reda ni ya abi bisa kita ikaw sa reda na ngono. iyo na going do na program to talk awi na palm scheme saya na chingko na Pacific Australia Labor Mobility na na via ni anu kita na Pacific kay lewetini ibil kino Timor Leste endu itu na nonra center bakata kana na nek mai bite endu indu itu kana yadan ra so na labor mobility unit so na yadan ra na ene bakata ngai biti endu iyo na kena technical term bakata kichu na labor sending unit
labor sending unit mai na be matintu wa Pasifika ko mera kauta mai na leo ni vanua na ora na ngone ko rasinga tuni takataka mera mai bakataka taki mera mai yanga vira na ndawi bakataka taki Australia ko santa to rongota tiko ya ena baki sauti sin madala na baki ngo na announcement ni budget na baki ngo na kena sayang sarba kali sa sibe do ng bilioni 1.04 billion na ilabo rawati ko mai na ina sengolangan ni nek kuir na daw daga tikani na biya sa iburo so ulikina na nek na kau katikini nek baletele tol sabul ka ono na undolu mena pasibe karate ko na pam scheme go yo weekend mai biti sabi ada search ko na bitu na undolu o kentanga na lewe ni bano mai biti me rauni nda mai bada santura kabina kani bando no chikana matin tu Australia ke New Zealand chuktar program bango New Zealand na RSI na dana me nda mai durban weke baleta na lenga ni tawadaka mai na nonda bi bano bi matin tu na economy mai na nonda bura-bura ma mesan bura-bura mai na Pasifika tu na lenga lebu na tawadaka unemployment kai bitanga bi batake na tosada kini saunia ya sandu na tamani lenga lebu sa makabuna talikina na rabu-rabua apo buti ko darai da baka ramba lebu na nga ni pam scheme indo na program pinakan hindi na niti ko so nam bolem-bole so nam malmalung era ni baka pinaka taki yo binaka me matatati ko ya hindi na ni lebon do rei da nga na sana malmalung sin rei da sana binaka meron ni binaka kina na nanda pam scheme lebon ka rin da kapatalangan na da bimatentu may na Pasifika me reform na program go me saro rinda tu kata kira meron ni kodindu na tatao na bureaucratic bungling eta kabatu na so na bimatentu ende itu kono dala kamai lesu lebon ka ba ya yeme chiko ngala mani matentu yeme redi di tahun dua iya me redi di tahun dua se me raoni me rani rawa na non ratoso me rani rai me baka mersaf bakai lawa takira nga meron ni sa self pay na program me kunila ko chiko mai na bibu kini maten tu na ministry ng labor na tarambiwa ito na kawana no mati ko ya na iba kasaran raw ta mai na labo lebu ya na wira na nonda sandun tu me baka me lesunga na kira ba pinangata keda ke na nek ito sa dake raw sandunga na statutory authority me saraw di ngai kambinga na program ya na ministry ni labor administrative basis ba yo ko misa autonomous misa la ko nga batay ko ya misa tu batay ko ya nga no kun ko nga ya era ni to so na ka era ni daka me ba ke bitale ba pinaka era ni daka ba ya o simber man ni rey de so sa tikuna yo ke ka sara ni ba ya ortuna la land transport authority sara ni ba ya or na ka kena bo ir sara man tangana non dar tu na pam scheme go wate ke ir na we ka van watale so ibura ese ni sefon tagi baka pinakati ko ilaman matentu meron ni buat kita keteliki na ken laura ni sayanga ti ko na program ko e baka layali tu ko ilaman ito na pono ya na da sinikila na distribution ni lawan 1.25 billion ya e ado tibe sa ado ibe da bona kena return on investment in the palm scheme iyo Anjing Sara. O babi ni binakina no mo vi o si mengo chone o baka sabta na namut ni tuku na maya na kena to yung takito manda me soli na takataka beira era senga ni takataka ena nonda vi matintu ko na tina matintu ni sa buta maya ya iya ndora kaure talaga ni baka ure na may tonga baka talaga kena may Samoa kena boni vi matintu Listo talaga bir na sa flight ko na lako binande ko so sa raka tal tu nga bako matintu sombe iya kara raka na tambani ni bula so ragas ni buli so labi kabaya na tapa na nomni rai na tikina ya ni tiko en dondo num kwa mera ngole kwa sing ni raka iya baka er sa binakatala nga mera baitay buir er sa raka raut iyo ya indo na lenka lebu ni matentu ya baka tahu na economic management talaga ni matentu o bare tiko na to so sala ko tingo
sa teki wungo me sa ravakatambu yo irananda sa takataka tiko me raduru mai na pam scheme. Tiki buti ko mai nemba ki tolu sauti. Tala ko tiko maya sa kibaka o takataka tiko sa nasikini rao ni opanduni mai na nek mo lako mai na Pasifiko iya indu na lenga lebu ya indu na bottleneck baleta uir na sa takataka tiko ngo sa na saratiko nga na takataka nga. Sa singa ni bira ura na isau. Koya na buni no rasabi ala ko may na pam scheme. Kene bale isa ndusia tale to ko ndo na ngani sala me saba toso idake meritin takiki no iran tama taka me toso idake na award wage na non raisau. Merani dengo bana na tumbu ni sau se na inflation ni tama taka ni sau ni aya sau ni bulat. Ya koya isenga tiko ke baka ngo saba ka rabi ala ko chuko mai rangai songa lati chuko ni lo man sa singa chuko mandangani ndo na kay rawai lo. Pakabimbi yo iran na the graduate my USP, my FNU, my University of Fiji, kay chiko tala iran school dropouts. Irango ko era ba unati ko na social ills kung na maten tu ibiti. Sangai ke bitanga bi maingo na drugs ko sa rabang ang itu ko na kalibu sa adu tunggoy. Ke baka esengani raba dingu yo iran na nontango iran na tinindi na so na kabango. Baletani sa senga na apo no mera baka dingu kina social welfare system. Ilay batakan ko ibalang ko Australia. Na Centrelink ke wa indu singani taka ina sa miti ko buai si bia na undul indu na madorua. Me warakati ko ni sandu na no na taka. Ya na social safety net ko senga chiko mena mai na non tambanu mai biti mana bianuan. Baleta ni sember ni tu kata ikenda bina kasar. Senda toso tiko nga. Gele butala na ka la ko tiko mai loma sa singani buke na me menda toso ato tolo iliwe. Gele butala na ka senga ni dambe mo tukuna. Na institution mo malum iya iya na institution senga ni kau mera ni tunge na zake na so na bana na no bango mera ni roki na na tambula binaka belete mera ni roki no irana tiko yani in mai na pam scheme darwatal no takiliu ke kain do sabi adu rumai na pam scheme Membaute atong matanga lima na raw na punta yo kanin ber nila kumai. Mendo na prerequisite ni mendo na qualifier ni no na lako mai me te indalo e salo rai lako ko na daro te le rai dapat kina turanga ni banua bat kina tampai tampana teleso me raw ni piroti ko na contribution ina banua no korkor mera ni qualify kino ya usa te raw tungo usa te tungo bidan na ken gundalo ron raw lima nan raw sabo din takin sa to sutiko pati din nalesyo ari nalis talanga ni na kor iyo meron ni binakatu bat me kunin duan na lenga bat nin duan na lenga sa tiko sarlak mo irna nonda sa sebagai short na labor force may nanonda wi korkoro may nanonda banuai bat ni senga ni plan takimi na kanakango ni ber ni duela ko mai na usa kira-kira rambasar chunga ni bi kemdura liliu ni bimbosi ni sana peri kenda wambimbi na the chairman ratu tau ser wakula chairman ni GCC merabuan reti o ira na nonda mena pam scheme ni ber ni ralako mai mera ko ni lako lenga mai mera sa mbuno da rautu mai sona ka mera ni rambiu tu ya ni na koro mera ni na nonra ingu mera ni rambula tu ke na bubale mena koro ni ber ni ngai kuliah tele ni nonra ilabo ko e baka uchuko ni biti ya binaka ke na ekonomi na lebtu laki na nonda export ke baka sabaya mera ngai tomana chuka ni na beo kan mena koro e baka menduna menduna setup tiki busra mena koro lako na tikina na sana mera ni ata besar na matentu organize teki baka binakabaya mera ni kuni induna kai me kuni sampali ana kena takatakai ko nga sabi ala ko mai sala ko mai to mitungan ko mai suba sala ko mai ni la ko mai ni lesuani sinduna kai liraw talitu e baka sini mai mena sa kibina na ila bon pam skimi ke ko le muna ka le wora mai sama ile ka talikine sona bubale sona kabaya pero na kay tarambe ka ni ai le muri ni mai me na tengo to komandayan ni na baka sama takatala mai ndo na sana mo ni dortal no akin Iya benak, benak balik besar na mo
wasia mai na ve ulu tanga bimbia bako sibi na baka rawe baka rawe me Ah, biti au tali takasaranga na ve kau dituku na me ai ah, me tiku mai baka mera me tiku ndo nambula baka tuba tuba vai tu. baka me sara teka buna buna buyan na rono dolo sa luka bitu se rono dolo Gori. sa kawalu me digi tekinga vida mera ngwale na doni lako lako Bleta usame rongo te chuko na libu ni sona koro sa lala saranga. Na sa Halala. libu ira na turanga Ah, momonganga o ira na ah, pakawati ngone beka doron kai kir ah. na liga koko ko sarang wal talangango. Na Iyo, tamo na singola usay nga, kina. iyo, singola nga ni ngole may na pam skim. Kung ngole manda nga may nakoro, mersa may tui lambasa, sa isuba. Sarasina may nabi korkor lilibong ko yan, doon na internal migration niya, siya nga chuka ni manage tagiraw talaga. Oling kay sa ala ko sa rami na pam skim. Saragay may tutala ni sanang ko, saan kay ba kay kurya talen na lenga sa aturaw. Doon may lauray baka pinakan na tikinaya. Balita na may presya kina ng bulay na bi korliliw. Kaya baka hindi sini baka lisui tala ni tigtigi bu ina koroy. Koro ka binaka. Balita na koro bu ni may. Kaya baka hindi rin po binaka. Kaya set up ta kaya baka binaka na tubo-tubo ni bulay na koro. Isang kasarangan doon doon mindaling kaya isang ninda rende. Isang ninda sa umiliba-liba na solar ni domba nga. Na way en ronro nga. Na way tu en talaing koli nga na sasalu. Ini tamay tu suba. Kaya nga isang nga nita kataka. Sa nga hindu na lenggali. Kung kay bali talagi ng butako na tapos so. Meraw kinanambula. Balita na mula chico mena koro, senga nga ninda andu siya binakatiko, wirna nonda. Mera wani wirto na nonda velu taki baka matentu, mena reda tiko. Me ba reti, me ba koko taki. Na nonda mbula ni tunga mena kore binaka. Mera kuni malele mai na be mate. Ngai lako nga mena be kaso na be korlele bu ya. Merele sunga na koro. Yengo ke baka ngenda lako mena pump scheme na fundamental ni pump scheme ni tamatay ngole mena pump scheme. Me lesu tale na bulay na kor. Meron ni lesu tale kina na ilabo ka rawata me na palm scheme. Paleta na GDP growth lako chikongo kanda ba sa mata chiko kanda daw baro takitiko na nandang bula ba labo na GDP. Esengan inda kilati ko na kina distribution. Datu ko na tunga we grew by a certain percentage. 5, 6, waya. Inda sinikala yawa sa ina ti esana tini kababa kataba. Yo bamba to akeba kain da binakata menda raida na takata ni pam scheme ko irna non tango eren reba kai labu taki irna non tara chukuna bi korkor itale ma dana GDP da ya tanda kilasa ri chukuna ken rea na kuma na non da pale pale uli na wanga da kana stoa lai te tale sona ka mera sau mina tamata mera te tale mera susu manu manu tale lai takana stoa na kango esengani ni rawat indura kandin re na requirements menda loan men FTB se indura commercial bank. Kona ilabong ko era ni rawat indu era may takata kana pump scheme melewa pa binaka ano na may marro ilaboy ke. Balete ninda binaka tayo menda la koy iloni na bange sanon ranga na sapo ilaborotu. Uir na non tayo na non da mabimbi na kanta na India. Ersa loan ngay kaya na raw na tulo na milyon. Merto suiro kenda na tikoy na pi korkoro kona nambangi ni bipakatora reta kisa sini bagen balen ya obi opo swara rambati ngango nam balam bal ni kena bina kabe kenta na opportunity ni pam scheme go da ba labo ta kenda kina minta kuning ngai war rabi tale chiko na kere labo tal mai bintu na pan kar kampimbia na na financial management na savings meron ni lako saranga me dona compulsory saving sa lewa saranga na oir na tamata taka bat min dona be posaki or tamata taka bat kiran da be taka taki tar ngi okay muso ka to komanda main ko dona madawa en dona rauna na mundola merani min kayo tiamba kiba usaka utana no saving go mulai rawat tempat kena soli be ko na singa ni save taka rawango na laino kenda na itau ke indo sakilatu ni tanda mol molu na mama ruilaw may bir na mabi mata tamata taleso ya indo na kair ni bugeta na pam scheme
Mm. Sa au marotaka ni au sarevi semitukana na no mo ni turanga tovata sa Wat. siko wa bukitiko na vivanua mai Australia Wana. no na Nasole. vakumgeta tiko na sole Ah. fintech na Ah. wabi binaka na no to timi na sole fintech no to siko vira ke tiko na palm scheme Ah. na tapmanda na no Ah. muni rai na bukuni no na vengarabi tiko o semitukana na bimbi ni Okla marro ah, iyo wamba utanin dona kabina nga sa zakabati ko yan turang to bata may ibuno bato. Totoka na no na baka na nanta kami dua na sole fintech. Tarai talanga mo na pam scheme baleta libu na ila boy doi ritiko. Ilo mani pam scheme. Libu sara. Sibe na milioni lakotiko. Dua na mada ni rabi saumi na kabaya iyo. Sengan ni maru ribi na katiko. Plenta ki bina katiko meron niya nga lista lebih rendir salis. Koya bina kakini mendo na bebu ke bata ke tawata simtukana may baka salabira meron niya nga ruwa yan ang kinano ng business yang talanga bir na nonta niya sar na lisu. Ito na ka may warida tiko niya na tawata katakango sengat tunin duwa na non rasupa innovation. Ayo. Sengat tunin duwa na bata ka na FNPF ya indo na sala eron nilawla ko sa renta nga pamayaw semi tukana meron yang abira ni release meron ni me indo ta na incentive meron ni rata kati ko sayang ati ko nanon rata katak Diyan mer sa men karan kay les sartara na sanga bulu nan raw na undul under lis Andira lesus todo ako. yo era lai susumbul makaukina era lai tiko bina kakina kor tar bina na vale era lai tei tei talekina meri me kun le marro itu ngane lebe merengke le wa vere vere tale na bi sonko tale so ko entan do ka bana itoki ko ya lai senga tunin do na kena return iyo Andira ya me sana. ya Diyan todo ako. O babinibina ka na namuto ko na meya. Choni na namu. ah, Pambulo chiko bir na varong tiko mai binaka baka ah, lebu. Lelebu ah, rasya mo chiko bingo. Binaka bali bikim ah, ni na wase chiko na namu ni rai. Kere oh, ni bita may na namu ni baka sama. Nanggay uti na bitan long ko nung kuturang awe ka nanggay somayan so na namu ni baka sama kina namu ni baka tataro. Iya. Baka na namu ni atuko na tiko maya. Choni ni iya kambimbi na non rasuka lifestyle. Ia sukalis elele ersa sega ni besuka. Ersa beti ko tunde ni Australia. Na dava na no ah. murai na tikine. Iyo na bin binile buni non dar tungo era sama itu baya e bida tiko na buna ni ralako mai era mai tiko na takataka release mai kina vana takataka chiko endo na aged care na sector kor lako chiko mai kina go endo na kena karua na midworks kona arndo takataka na wal ni baka mati manu manu sana ebetwa rendo mai takataka kina mati manu manu baleta ike ni dua na singar ni ono na untul na sipi e mate nan dua na panu ni amate takataka bina kachikina na lebai ya na katolu na hospitality na do keleta intala kino kendai archuk tala so ma chuk sar mai rada chuk ya mai is rock dana chuk uluru iyo sa chuk tala kine sona no dana toki kine kine kabanga na rada ka bula diwa kine chika ruo ko na tomi boni kau ya vana tambani daka era lakotiko mai kina era na nonda war wata katale na aged care na midworks na hospitality bate kena tomi boni kau ya ile butale tu era ni taka ele butale tu era ni vital nota kana non tamaten tu mera lako mai kina ora na sarita ya mai bichi dan kasi ni buli na nas me banga tagi mina kana labor force endo na banu but part of labor mobility chiko ya ni mo witi limpa kili mo sa bulu kali mo sa atin ya sembulan bula bin nakasaratunga saba asatin yo wada man lima sa bulu kali me ada wana bit sa bulu tin kali mo talemba ke merma ita kata kay northern territory inang kasnibuli. Endo na Christian school sa rabi nakatach ko ng kasnibuli. May Northern Territory, may Queensland, inabi tanda ko ni Corlevo, may Kya, may Cairns, may Townsville, may Western Australia, inabi po na New South Wales ngo binakatiki na meron itete na sa kuniyala ni ngay na pa na sectors ngo. Yan ano ko renga o yaw, au nanumati ko may nandun may bali utaki, meron ni dingo ma na lepo ni me belete kebaka ya do ya
ina lelai ira non kas ni budi la ko na uru Marshall Islands ira nasi mer le bangar ta kai Tuvalu ibe but ni sau te koi ke ni sau ni ko na ni sau manda ngani ke koi ke so ke game karuni ba sa tol so ka tol non tol ndona ya ni Australia na mitwok sera baltan award wage rate te koi zaki mai bin onda mai na $5 ndona ya ni bichi ina $5 ndona ya ni bichi ya bi tol ngana ndona ni Australia pa me ngai roba ta bula si bai be bunai au kai koi ya ngona kona na real hard stuff ko senga chukuni raw ni raw ndawalia na bulan rabun rabua balete ni senga chukuni raw weekend na ngu bagai labo menda buete kenda take bagata ki kenda me bagata kai liu na ngona situ bina katukin na suka go sa suka nga suka ngo sa tosota ke na isa unike na taka na suka yo na suka mai bitini ndabulia e baka nga ndabulia tal chuko mai ndona da bana ke na sa ulebu na suka baka nga seni produce taki ndona lengan bata ndona ka ndo sini ma singani klaro chu isati na sate nando bibiti zaka nando na suka ibiti ngai sa ulebu na suka sa ulele tal chuko na palau kina rais ya so na kamera in reda tala na maten tu mendi ke ba da ka ba chiko ya si sa ta ka tunga for political purpose era ni rato nga kilo irna nonda na suka iyo sa main lakutan sar na darutal no ya o kaya wala nga e kuria na rabun rabua mengai fosta kata lele bu mera biala ko chiko mena pam skim ni tunga ibi tinambula senga nga ni roni takati ko ba binaka na bula ni be korkoro ran le da binaka nonda community bisa una nonda liba na solar system ta binanda ngoni sala mera ni rakunindo na bito sa ki mena koro kina korlebu se bagandu sara mai balangi yu ka sara lang mai balangi mera medungke na ti kona esa na la ko mai dorangone sina tikina pangori da sala kongori ona mai yang ina koro ina taka taka ni panua na lotu kina matentu community dina chiko na nomu ya ona bina kata mo taka kabanga na mo bale na kabaya mera randikla chiko ira no place of responsibility ira na ngone ngo mera kun langa mo sala ko mai na pamskim au sali bunungu kangwa sa sini bana mo ko ni chiko tale eso na responsibility ni koro ni lotu ni panua ni matentu mera bai tap te kira kin arsin mai lewe tunga baya ya entu ena ana bi baka Bolivia na bi baka Bolivia mai na koro mai vale bi baka Bolivia mai na esana bi baka Bolivia mai na matentu bena minister ni la mai mai yanga o changa i mer chiko na supervision mer la ko mai ke orto na country liaison officers mer mai tukuna chiko bira na kango ni ramai chiko mer mai te kira chiko na mu chiko ngori ona lista libichi na tabo na la yanga kina yana panua na mu koro ina na mu bubale sa tara na mu bale sa amba untua na mu boto sa chiko na indini si santo na mu kentin na sena tabo na pele kamera ni anga na ilabo mera wat kese nga ero ni mai ramateni wabu kitunga ise ramai bangata ke labo tunga ni panua saule na panongo boli sulu ba berea akaba sa singin na mu chiko na long term kona bana yang pakai lag mai kina sena vida opa na opportunity sar la ko mai kan ko ndo singa ili wodi ndo la ko mai Australia Tantini liu dun iyo sara gori go sarara erto lebi chukma na country liaison officers ngo sartu lewe vango mai na mata sauti Oi. chiko ndo na maramatoba mai na Western Australia o makereta rokunduru chiko nungu kaya mai Malvani o Sairusi Tambolevu tuna wekanda na India Diwan Shankar chuko ya mai Sydney kinan dua sanga inding takibo ngango ela ko mai na muni vanu batura nga mai sanima o pedeli ini buai pedeli kampo mai na corona mara iya sanga itu ya sona mbak saut kero bikila bina bote turanga ta kaya tau kito bikila bina kayo tundun mikito vital nota kabate sona kango baka lebu sarai bale tinduna kandende ni sama ita kata kabango ina matentu ni nduna panu matentu tani inda sana mai pakarorongoti ko ina lawa pakaru inda pakarorongi kina pamimpi ni inda kata katiko bakasua ini kata matentu se public servant ni banu ko iyo isora kaya na nondor vital no unang karon talanga ya isona ka me kuni me kuni sangata isona na vika baya babo ki sala sa resign sa tabay na
Endre nda vira ka telefona kami tosa usa ngandre bantina menda tosa mai kina bonongo ia menda baka buliti binaka menda baka rauta ki binaka menda baka raramte ki baka binaka menda kuning kai mai sota bati ko na bata ka menda mai utia anda main rotu na kabaya ai Iya, io dorna seni ka dorta. Iya, bang dalmai. iya iya sa ngana kaya wana no matiko ni lebuna mata ngone no ngone main roti ko Iya. io e chiko na buri non ro isender tutu ngaran ro chiko na non rabuni non ro yenda reda ni wara rambo itu menda no mo kenda ni sa mga mandua non ro era ni remus non reisa mo bitama be kona employer Hmm. era o talanga ni duangan tu indu isara teminitaki iyo era o ni sabia duritu mo kona employer masa singani bia member na pam scheme Hmm. sana mai layout wale kina sona nonda tamata kataka Hmm. angone iyo sona kabaya iyo so e ba buna ngau iranga ira rongo de Hmm. sona bosa mai birna kandar satu ike Kanti, Australia iyo kanti ele nasa. bucu ngona factors Right. iyo ya e sona kami reta de ame Hmm. erenda bulikina renda improve taka iyo Kanjeng sa. Lili iyo besar korto bakang politiko mai o tumbuna, boleh bina ketumbuna salamba, bantin tinta ko na non sa ngol chuka ni na gas ni buli, er sa ngol chuk mi biti, kar saling gas ni buli to na bebonua Australia, ropa te dambe alawa, bakang titak chuka mo ko ni na retirement age mi biti sa on sa ngabul. Sa Saono sanga bulu, right. sa tosta Iyo, kita, naon ya? iyo. Sa to so dakita naon sanga bulu ni boso tia oni wa sina no mati ko na ngano simbi mbi makin maybe tilim sanga bulu Lim kalima so tiko. kalima. Saono Jadi, sanga bulu yo. O reke kenda baka reda. Eso orang kaya tengu tu saya pakai bit sanga bulu kalima. dia Eh? nasar. Ora rala rasa tengu na maten tu rala consultant tali toka. Bata na kila satu ber Dia Iyo. nasar. Koya sinra episode tak kana maten tu mera bangata kita leur na no dari sarita ya. Eh? Hmm. Iya, bata ore yang itu bir na kila, itu bir Tu bir na na kila. experience. Dia nasar. Eh. Iyo, ya, iyo, ke bakanga yala ni bako ko na retirement age. Ya, na retirement age, okay, ro teman tengah na ono sanga bulu ya. Ya na ono sanga bulu ya, serongan sama ita kata Iya, ke. dia Oh, nasar. kila ya wes, kila lebu na non daram bium biu ya ni Peter sabole kini ada betul na bit sanga bulu. Ya lebih karena bitali ceko Hmm. na age ke Amerika, kada parita ka ceko ni sente tu bina kasartunga. Kan dia Ah, nasar. ah, Lele eh, besar may tunggu. Iya, sarata kata ketu. iya, saya tunggu. Cetos Iyo, juga nang rawi labo, eh? Iya. awila bo cari le ramai bue tir tali to kono to mai biti. Korto Kan mai dia. biti ningai senga na taka ya sa senga saranga. Iya, sa na ponto nimbasi na kabaya sa ulebwe na kana ina city isuba sanrende ningai senga na taka. Kaya kami ningai senga ni banggar taka kasi mendo na nonton bisnis. Otak kami da pari no kena yata na turun kono pari. Enda ko mai menta manra me so mino no da kai. Dia Nonda nasar. pes dia. Ya sana biasa senga sartonga. Iya, Hmm. sona kabaya meron ni darida na sana kede. Ah, Gara-gara sana ya, ke. iya na sana kede. Ah, Dona komen tengol cukumin ko, pinakabali bikim ni na wase cukumin na nomini rai, eratuntal cungango na bimbi ni yalo matua. Eh? di na tau Na toko. labo Ah, ngautura, labo lebu se labo lelai, ke sega na yalo matua, ona lenga tikunga. Ken ona balik lang balik katiunga. na nomu yalo matua, kambimbi mo na li style, mo na li Iya, karana nomu bale, rana iya. nomu indini tahu, puntalo nomu store, Ah, se tabu ngawi na iya, kata, michikunga na yalo iya. matua, se bada ba chon? Chiko na yalo matua e kambimbi. Ya, na yalo matua e tekebu mai vale. Na baka bubuli mai vale. Ngai muri na be kake. Wa kambimbi na buli mai na vale. Be vale. Be na be bu vale. E tukuni tiko kina na yalo matua. Na yalo matua pati kina mamarui lavo. Kena na be kai so me mai ngarau ni rasara. Renda tatau na ki mai kina. Ya sa, Der sara lako ni sara lako mai reto sara lako chikongor. Yalo matua. Na numu mai na mu bu vale. Yo lesu mai mi sandu na mu vale tambarua. Me valo kan kata kira. ya Mi bisa, sandu na mu stoa. Se musa tosoda ke sandu vita na mu bul makau. Saran lako mai te tol na undol na mu punindalo. Eh? Kira tanggo ran nandara China sara mai sibi kenta talchu kena tindalo. kan dia Iya, sa, balik ni rala ko teman, may tiki bunga bangor saon. Yo kenta non ta chikono banua. Da tukuna chikono enda vida na undol na kana kenta ngel.
nakabango ndalisiani isenga tu ndo na kai tu na be wan bosu tu chunga na wingele ya eta pembe kana lenga iya iya Iya. So iya pega talanga na relistare sa resek di iya vevo tu nangele. iya ndo na kambimbi na banga takini ngau nai me ndo na banga takini ngau non rame empaki ba me banga talanga ya na non the financial planning ni empaki ba non rame na sakiri me empaki ba ndo na kamera ita tiko ike ora na non the saramai changani tu na pam scheme saralako ya na tiko ike na disengagement e baka me baka rongo taka chiko na abscondment eh iyo ya ndo na ngayo kabango nguri sa madalanga nan ronguri singa tali ruwa na tan eh eh yo na kambimbi merchuke batana bun non ronro e ona na kuno no mo sindi bielo istala ni bici balita ni rala ko mai ramai taka eso e genuine era teminita ki mo pinaka yeso sarama itu sara boleh kan lesu rangkai rebu ki bango ni sembera taltungan indona ka era marro itu sangkai lesu ibiti sangkai teminita ki sangkai mandu ana lesu na social stigma ni sama itu ke singin induan non ramai torotaki non ramai itu ke era sangkai mandu ana lesu so na kabaya iyo so sarama ireta na bulai ponongo ni sabinaka iyo chukon kenalawa iyo na ni bonongo kora ndarua listale na protection visa indo na ngoni sala binaka ero ni da kabata kame tukuni bira mira apply ta na PEV se oirna da urabu chengo ne leor la komai ramai rani do na ngoni sar mai ron ba pe pakina ran ramai bawachi cera mai tu bata kira na nonra sa na tu na ngona ngona partner bata kira ke me da kana nonra pepa merenda tu ba binaka mera kuni mai tu ba taun tun volta na law ni turman wa tulngai bonongo e ku kawachiko Iya, tukul toko tumbuna na nero bitala na mata sauti na pat na visa e tini na undol nandol. iyo ya ran La raw kuat tamay na tal pam chunga na scheme ken na isaw. iyo ela ko bata chuko na pam scheme ya ke ba kara sana no mamera da kaba eren robi usa ka bata na partner okay ndaro sabi mama paten sa mai da kata karochiko baten sa mai tu bina tu ya ike sara mi satu wanun do ike ya intu tala na level ni len kaya bunuai amo e ba rita chiko okay tu mo dai bale kitu ndo bi bu bale bina korbe matao patai ke muni na nung raw fam ya satu da soli alistiko na nonda nanumutiko na beukani yo nanumutiko na nonda kor mikena torda ke na nonda banwai ubit yo ile bira satu ngo talanga sarma itu sangwile talanga na nonda banwa na ito pumandanga sa senga na nonda bosa sayali indu na kay indun me bang kal Tolo tagiti ko serangan na iki bisaw iyo iso ora lisubin kor may bula bidanga sara seng tal ko ni bikla sa banon Nanti na. ayo sa kama dai ako talon na waste the road tumatataw daw yes Wis saroto mata daw. Abang bulu cuko be Eh, tamay muda. E kachuk mengo ko e na bina kambe ka merending tek mena be sana nangone eh, merle da kadaka kambiu bata ke na be conditions merla ko dulu eh, mani sember ni bagdo nui na non application. eh, Okla listale ya na ah, nomunia ba madali luya iyo, na kena iyo, ina kita manda. Belate so ayun, sara may tako so ah, suba na application. ayun, Eh? iyo. Kaya ndo abi may apply su betu kun list tali na koro Lesi tali na kor. list tali na koro le apply may through the koro bay turangan ni koro lako da kena tikina lako da kena bosin ya sana ya na system go may efficient kuni baka banua tu eh in theory and erong robin na tukuna chiko ini sa lako na system unang go samba waya ko ya tala nga may improve taki itu tolo chiko na tos na turnaround There time has ni to be kena a dak checking mataman mechanism, eh? iyo gori meraw ni red sabata pa na application ko ya sandu sa la additional responsibility ni tikina ni turang ni kor kango sa turur tuanggo atau sa biala ko tiko anggo na kamera tu ta kabaraw ili usar tu ta kabaw ti talanga sar tu ya liman raw tunggo na bunta bio kana bunindalo ina ka sa atu sa apply ti kongo sa rekomenda ki sar ko ina tikina itu inamu be itu inamu kamanda be kito we o cha sala ko na tikina sangela kita ke na posnya sana ba mazuata me sar me render kilai elewa bi da me na be tikina ena sana o ya er sana la ko ma era ni binanga talanga kina
na kena calculate ki na dha wana benefit ni pam scheme ni sarmai drata kai ke iyo belte mera ni lako ni sale su ina non da via sana inda kilabna asra trickle down boter na kilabna orto lebi de menet kinango orto chikoya to lebi de menet kinango chikoy sana ya ini na kango saya ya na non orto dau ina tikina ya pater to ambo me baka tikina ba ya sana sartulis sartu sayanga lis tali na sana sina tikina iyo sartulis tale artur sini mai tu tale suba Right. iyo oya senga chukuni raw ni iliu na ngono iliu noi Sanganindo era ni mai wabu ki babi tali tu isu na tukuni melis na ngono iliu na Fijian administration ya ngorang ko sa seng sa lulung kana kaya au seng ni kila na na ministry ni tau ke sa kabati ko balen kinango na kena sangai mera walu sui wa to Andina. Kasaseng tukuni rong nanto mo ni kueka. Nimbula wa benang kay sabtal mayo nataturanga bulan to kai chon ro ni masi ba ni binakabi ko na sematik mengo bikem ni na sematik ma James Hammond dombula binaka may Tasmania ropate dambelao binakabali bikem to na biokan ito sulipaka samatik mai metisela bukivi bula binaka Pakambuli talchuk nga be rakeda na be okan Thomas sinadang levu mere katiatini Olivia Williams tu boleh binaka ke tumbuna salamba tumbuna do nangona mentor be bitala no ena buku ni skill migration talangan do talangan ulu tanga binaka wase chungo chondron masi veira na sa retired retired teachers and retired nurses binakat sa chunga bakaliw mera ngolen ni Australia bikamina sa veng mana no muni takadaka se koko binakatuna no muni no muni bula sera no nilai bula tala no total na benua na Northern Territory me bakat kun cuk mengo chondro di masi binakat chikin bakali buli nang kasni buli bosip dir cuk mikina o ira na itoke di benua ira na aborigines ni orang na bitala no iliubat ke NLM maafu dorbonia sawa itu kuno ka ni oira na toke ni benua bakar do tal tiken dan na lak may viti balata ni ta toto batambe kan na non tatuba kini bula ke dari rai ke ne lonta toto batatiko ya kan ni marawe ni robi ke menta maybe o say tu en buku ni non ta sasanga ni bula bako sibe na pam scheme sen National Employment Center ni ta marotak ni chukong gobat ki kento chondro ni masi o ko saranga ya ambito to manda na ituba-tuba ni National Employment Center elang una raka tikino ko New York the marota ka ni sa may kabita ko ni Rome Vitala no may baka dita ka chiko ko ni sa may rey na baka matukana ta kinabika awalay ka tu wala kinabida ng bagsaw niya ko sa lorito na wana iya baka bultal mo na may chon maka nimbula benak bali mo no ni biwa city ko mayo maruta ka ni raw weekend menta may soli makasama na sonan renre la ko durumiti ko iya dili chiko nan renre me bakat kun ko yao chone tiko talaga so sar may rawata binaksar na be kartu bana mai wili ko tiko sono na no to report na kanipam scheme bida na turanga rambibuyani sa tarnan ravale sa na bekar tuwan may nalaman ni ba ng pagsawat sa rawata. Ya kaya bida baka binibinakakina libo na nguna na mo na libo-libo sa na social media doronga nga na bika senga ni ako binakay baka we delve
too much into the negative experiences. Maybe the negative experiences may be like 5%, but 95% in the siyam susunod do bitaro ta mga libre. Na kung nakita marata kanila kung may gochon ron masi, may wasay taka kami da soli makasama, bo si Vira na lakaduro mo chungo, so na rendre, non sa mitik ngo Australia. Tanawari ko, may nasya matal matamay, may nabuko ni non mona liba-liba, ni non Zoom, may Canberra, pinakabagaliw, wikim ni na semati kumay, doon na baka samgot kung chukming goropate na belaw, wala tong mo ka Pertania, we also need to set up a team to administer, implement, and manage the scheme in Australia. Team may really kinoira na CLOs. The CLOs are overwhelmed with the work. They cannot do it alone. Di na sarana. Yeah, so collaboration is really important. Obitor talaga ng ngulong ko, mababi ni Vinaka, wikim ni nabiwa ka ni Australia o ni Sando, wiwo kitiko. Wira na kanta, wikim doon may Western Australia, wikim doon may Northern Territory, wikim doon may New South Wales, may Victoria. Sasya mo talmingo, saya bala tali na rityo may drone. Iyo, sengal. Iya, babi ni binaka wikim ni kaya na sema tiko mai, iya wane tamana, boleh binaka neta, iyo, James Hammond, iyo, na culture shock is also part of everything. Memang kata untuk kaya o chone, soro kami madao bida nga sa sistok na yami, sa makanikilata na na masama na koro, chone papadaltan mo tamay na bukod ni bitan no sabi na katiko. Iyo ya nambimbingan ni kena non rabarau taki may nangone. Indaw undua na buli indaw ta kabira singa ba ni may biti ay singa ba. Inabi uno taleso ina pasifika sivia to nangone. Indaw ito na chuko na pre-departure briefing. Singa ba ay singa ni rauta. Balet ay dundun meto soda ke mandanga ya umanda kurete bulan du. Balet matai. Wirna non da ralau chuko may nakor. Nabosa babalangi indo na kandendre mera na thinko mapakatutolo. Baleto irango na nonda. Era sambi uli tu mandanga sa nende. Sa ngunya kono tur sa lai tei. Indo tu mera tarai baka malua. Me baka matala taki baka malua. Baka banua taki beira. Nambimbin kami simplify. Taki beira na dhava na lawa ni tu na pump scheme. Pata na pump scheme chiko na kena lawa ni takatak. Ibaka toko chiko na deed and guidelines. Ni takatak na pump scheme. Mera roko bo ira na ta na workers but care na employers na pump scheme na deed but na guidelines chiko na kena rule na kena regulation iyo ya saranga na kambim ber na lako mai kina iyo ni sara lako mai na pump scheme mera mai muria na kanko na kanden rechiko ko na vana singango saru leka mera di ko makede kina tapi ka mera mai baro te kire kina sara mai bulai kina bagi ba saru leka doto no me baka madala taki veira baka lawa baka bichi iso na legal terms ko erda chiko na deed and guidelines ni ralako mai sima tala ita katuvira senga oke naman tanga na tungo na sa ka iso na terminology mata itu enda na rei dalis tali na ka menga ira mata bura lako mina pump scheme ko ya me be buke kina ira na tim na matentu ni sa ta kan pre-departure briefing lako mai na lawyer mai na di mai na AG office lako mai orto na labor lako orto mai orto na Ministry of Agriculture merandra mai wo sa ina non pre-departure briefing orto na Ministry di Taukei orto na lako mai mera mai buke na non ra wara ramata ke na non dango ne lako mai na pump scheme mero kuni mai dala ke ya endo na ngoni sala ora ni bambote ni rani organize taki me rani rara virano da minta kuni no mo chiko ni ora era na wosa bo Pertania sar sakilatu na kena makaru sagay mo tayo non rambuto banu mai ke nandu ini raki nandu ini kakana na yawan ni bibi banua mera kilachu ko singa no bichingo Australia ke buka mai Sydney malakoy Darwin sa kele mai na dinobu ko mai Sydney o sa lako jungai Darwin ya na yawan ni banu na geographic location iyo na ni tu na continent ko ya ni rala ko mai ramai shock
era mai rei na ai sengani yung pangini oga o kinto tuli mai bisi ndo longa turan ron te witilem do kana singa siapa no lebu ike senga o kata chuka na mada o lima na yawa elele na mai lega mai Sydney nanti iya niko buka mai Sydney Perth Sydney Darwin ya nabi ya ko nabi kaya mera wararam tigrauki na mai biti mera kila chiko ira na ndu ini vosa ndu ini culture ndu ini vanua na itowo na nonda culture na kai banuango dura ka bam bimbita ke chiko ina pam scheme go a cultural sensitivity kina cultural appropriateness ko ya bina katitu me kila ira na employees hotel lebu na okenda mai na pe pasifika nda mai daga daga na panobango entanda ungalu kaliwe ninda bu ya butake mena bula babando kanga satu kono mena turanga rene lulu sanda warongo tunga dala sendo yo iraike mo kuna le suna no mundondon watikina no mungala iyo era bayana kene daga kai yo itauro na ngau na weekend tamenda kai mekila na kaya ko ya lebora sinrota ya satu ara epskon rando baleta ni rasing ni ren somali sun matai na language barrier mera tukuna roba kata pana kango wi nonra employer indo ni rabina kata me pandun tak Iya, ke bakata bakarang guys beto sengan eso iti ko nang team leader. Meron po sa ko na nabupundra. timle iyo na sielo saranga era ni bukeir bat kenen tua na welfare support officer chiko ibe yasa iko na employer Iya. chiko indu na welfare support officer iyo era kai balangi araita Oh. era iyo esengan ni enda kendai iyo iyo o tuna sielo indo na kile uni na bina kanikango ya mertu na numati ko na nonda mbula na itauki ke baka meranga island na nonra allegiance wi na maten tu Australia me baya sana palom sarut merando but sin to different takir Tinasara. ke baka ngai sengatel na union Australian Workers Union kain Mm. dura kan tu merlonga mai radur sara na union era ni rongo nan to mon ke baka ramani tukun bersama dingui Meratanggo makita lang eh? rambiu tara play ta kain na lako indo na bol ni kuru sena grievance form Mm. era baka lewena merin lai rei dar tu na fair work ombudsman orto na tambarangan ni ta diwa na tambata ko sa kina meron to re pagdating mo baka ko unfair dismissal sa fair dismissal Mm. meron gali turangan lewata ko rutungo yo ke baka ya am tutun melak me ya na procedure si mata lebu ber na nonda era kilatu ko ni ramberan lela ko me na pam scheme sa siya yo Nanonood eh? non randon don meron ra bala takir irla ko me na dura banwa tani kay may Tinasara. ngalu tala tubango kay may ngalu tala tubayar sar kay may chabra may kay may abscond Mm. se mera may disengage sana kay tente sarabi ron na betango di sara abscond yo chinga rus ngabul kawalu na siga na nonra abscond sa uchi ke ana kaukawa Kunin ng ko rabisa. na kaukawa ni nonra senga na kaukawa Uy. nonra tiko legally in the palm scheme Oh. iyo Uy. iyo nonra bisa elay lako tele may na Department of Home Affairs iyo kona na yambaki na rus ngabul kawalu singa sira ni bitang ko magichuki na employer theoretically Yes. yo lele barangay lo yo chia sa senga saranga ni kebukero employer Mm. sa lako saranga senga tuni ili bunanga ora rambi takinga ora nonda workers ni radala yo oir na employer sili butalan radala ya raseni consider taki chigo mera baka talanga me compliant under the deed and guidelines Obiector saranga na tikinang gori ah Johnny may ah kana nominate kun ti kaya may balatan na cultural oira na iya tokin da kata kar bina kata merkila na nonton bola baka bonua may viti Samoa iya Vanuatu Kiribati na iya bono kede na tini na matintu era vai te tina vitin go matin yo ele weekend na tini matintu ko baka da toto bata chiko no tuba kini bula da do iya ngalu ah do sorry siang ni bossa mo ah kay balag da duba da bika kede ba ele na tokin da kata they take advantage of that eh iyo already ni sora na uli ko na report verto mi Solomoni sora kay tukuni mai donon dol bitunan raw na ken resaw menanora calculation from the original agreement. Gaila ah itor na ken resaw sa suling nga verto tol nan raw.
So where did the rest of the money go? Ya, gai sor gai complain. Gai yan ramen matakan do satu non tikit mersa listal non Okay. ramen nua. Wa madal madal tikin na ya. Iyo, induna lengan guri sa ato tiko induna kise o sa taba tiko na mada sauti. Arto le tu non tutungo ni alewa. Arto chiko may balena New South Wales. Iyo. Arto na non to daw ni non to employer o bupa. O bupa iyo. E chiko induna le bahaya be bupa quando le recruit mai on behalf of bupa. Ata na health ex. Koyango koya sarangai na non rasenga chiko ni tawraki na original pay they should get. Ni mai chiko tala News induna quality. middleman iloma. Iyo. E mai ano na talanga o koya na le bayango. O changa ibandin de taka televira ke baka sanduna kasa tukano mo na employer. Iro chiko kan matanggal induna direct employer. Lok ngamai kandur be employer mai taka taka anda the employer. Era raw. Yeso ko chiko na le bahaya o chiko iloma. Mera mai recruit chiko ibiti on behalf of the employer. Kirbabal ni ramai data ko irango sandu na kate tarao employer andu tala na kate tarao ko la recruit. Sangai mai non rasarai mira o irana anonda. Era bata ki chiko ya. Ko ya sala ko chiko mai kina na tem darwa tala ta kailiu. Saraba ka chiko mai modern day slavery. Ina kena da kai ratu kuninga mera da kava sarda kava. Sarda ye esenga ninda ulindike bo binaka. Oze na employer ba murian dina chiko na kango. Iyo. Eso era na kisi mandana mado sauti. Operate to kau sali viti ko ya. Ang sali viti ko ko ita kachi kondo to kisi. Ito marama ni viti. Oi. Dona marama ni laun, dona marama ni teo, dona marama ni may bono ale una kango men Isa. sarwang. Ya. Ertu bitar-tar may To bikin ni so ni iyo Roma to tanga be nakapit. tartara. Ara to be Iya. tartara may be ya o indu ni to be kan ya taka teo may kof saba. Kain kiri tanga may ito no leto lungo sarto wadengui. Sartu tukuni bertu mertu sabu kasar ngai biti. Sengani yang betul bangkaran lo tu bukai biti. Au sabango be ko te dalanguri. Anda tadi den guidelines ko ko ya sabi nakati me wadengui unfair se fair ena sau mana employer na nona bondo bondo ke na nona welfare ni bera ni lako ibiti. Iyo. Kake bali to ko ya na work ya e chiko tula na obligation me sau mana rende ba binaka. Sau mo talangana liba-liba sa tuni saumi, sau mo talangana wai nakake ko. Nakaya ye singa ni mai daka tunga baya me uchinga sala batendo na lenga. O wana no machiko na bune rata ka chike na wer nan be bakata rata kina kango. Meran rakuni kilai ni rata ka chiko sa balu situ tolong ngalu ngalu irna non. Ngai bangka ngai mai sa ratu mai sana tu. Ngai bina kan tu lako mai orto na ngone longor to betul rida. Itu dona situation do tan tu tikina. Sa singa ni bia join na pam scheme ko na bupa na company kitu tata chikina. Iko na health ex o ko ya. O ko e rabichu ko be bupa mateni o ko no na recruitment agency o bupa. Sanga itu kuno ko me kitu sapa dingo ngaya me kitu sala ko talanga ibichi. Papa ngondo ko ni lesu. Dumbi tamay do na grievance form ala ko bero to na fair work ombudsman. Pero tu balta kim do kon selisu. Bola bola ke baka indoru. Bola bola be minister employment. Ko ni on to rer. Do balta kana mun do no Australia. Do ko ni jigo kan. Do zuru na union. Nadap satu ko na union ba chikim do. Bina orto zuru chiko na union. Ya usanga ni kala eso talanga na union batenta kai tau ke. Yani daga kai paswi kai. Iya. Era si half committed tu ngana non rabi pasake. Ya na non da sub sala ko chibo na union. So na kaya er sin da kila tu kenda na public. Ya staba chigo no da workers. Isanga talanga ni ndua keep a surveillance on this kind of attitude. Maybe an employee. Isanga ni bakain ren ni ra kai. Kaya kami not yung isa muna daw na the workers. Kandi na saranga. Because those employees should be taken to task. Yo, yo. Pinaka-rangkabatik ko. Nakaya ko ito ni Melo Ray. Hindi na isanga ni Ron in the to bakira so era lenga din nga na the workers. Ya Melo Ray talaga na employers. So nga una over deduct to na isaw. Baleta. Era kerea isanga ni daka. Se me so na nakabaya lakoti ko iloma ni isor kita rangana ken isaw sa ruan dola. Tantunan rau. Me yun ay sa era na era tukun me bira may bitin do tani.
mai bono Pasifika. Tila sa. Saro me ya me laurai. Me laurai baleta ya ni e bolai chiku na nonra contract o na nonda na au be tu kurang ba mata ta ver to na ver na ba rongo chiku mai. O na tu na pam scheme na nonra contract me renda urei da ba bina na da be bolai chiku kina nonra dondo no chiku kya. Iyo. Iyo na lenga tale chiku kya bu mai. Me translate ta kina contract e bolai tu ba lawa ba legal. Udhi me be mai wili ka tu na ka ba ya ni ro era ngor la tu me na be korkor. Indondo me translate ta ke ba bina kabira. Na sa para implication ni contract ko ka sa bridge taka. Eh? Berto Ke ba minislan di sa do nakapakali mo napakapakantiyawa turanga weka iyo usari dirto eh usarto pakantatakan na may matanggali mo sa mga Pasifika sa chuk talaga iyo. orto na do makapakantiyawa to translators Ah. sa chuk Tuan. talaga orto na CLOs berto le Hmm. wasa beira eno non Ah. rendi po na nitakataka toto kasaraw sa do wawili kati ko Eh. na bekata chuk minisilandi bi Australia kaya rin baka binakatagsara sana totoka sarva kauti wabi na katikuwira na VOC chukumingo non ra tukul chuk mundo talea ube wasiatal Hmm. nga choni na non ra Hmm. rende liso indo na Hmm. rumu nga ro ni chukin limu se wano na tamata Iyo. kara so musu ka chuk do na tamani labo lebo na non ra ken ristaw Aman labu lebu. iyo Taman labu lebu na average renti ke madai ken bera na sa muchikoira. Ronan raunan dola. Eh? Duana mata wai. Ya walan raun duana bula. Iyo. So era ko era chiko na cramps ral mandanga na bale. Ko chiko mai Western Australia ya. Rendrale walu tu sele chini. Erangai sa uma chiko. Na rente me bakanga era chiko na dua ko nga le tulunga er tu chukin. Toro mata ke tul na ke chiko na bi palpalea. Rea tul nan raun nan dola ke. Kona le chini ya. Tul na dul duna mada we tara ko na real estate. Kona non na bale. Ya sengani dua bangkanga. Me ni ratuku na mayoira. Sengani dua sengani rongonan to monra. Na kata kai. So e mabo mai na bale ni takataka. Sengani sulibira na compensation. Kabay hai. Se dakaile sumai bermai tikibu satu kon sengo iko sa sin takataka. Se mendua membukete na marama. Membukete na marama sarabaka sukai biti saralako. Sarabaka saralako. Naka it's a natural process. Is nanon randon donoira. Meado na bikabango mbaten na tamata chiko. Sing tukun nga ndo na makabango. Ako na kaya tukun chukina. Isabi bi ale lako tala chiko na mbodin de zabango. slavery Nakabay hai. Iyo. Ya, kona andin sa senganin do eu bisa takatiko metu kuna list tali tiko ibiti. Orto na ministry ni employment mai ibiti orto sengani kala chiko na nitty-gritty ni kaya daka chiko lom. Erto to leme. Me kuni ndo na ngana mboro mo vula me binakatu. Ye me kai lebu chiko na EBSCON ni lako chiko Bale tongon ni seni wali rau chiko na paru. Ye rau ni wali ibu ni wai. Era ni wali ke kaya lom mantin batana ka program go eta macro level. Sabu ke chiko na no damaten tu. Sabu ke chiko na damaten tu ni sato sosombu chiko na suka. Na tourism ni bandra chiko na tourism. Kuna remittances mo sambut chuk bina. Iyo sabu ke kenda chiko. Iyo. Na kai buke kenda sarabali buke baka bina kata kita ke koya. Meza ka baka bina me set up taki bina kami na koro. Chikina na sana. Mera teite ni berni rako mai. Erale sto rale invest tali na teite ya. Sabi tamata. Teite tali. Susuman mo tali. Sa singani yang anon rala ko na FTB. Sarabang tangawir na non rela por may taka mer lius tali kya. Yun na Balte sa. ke baganda bara bichu nga bana maten tu ni sintu na kana yato. Nanti na to. Okay to mandanga usando kai chu bertu mena corrida. Na siwol me daka may kendo kendo to sarang ami to takaba. Pati torren sini bara bichu ko bana torren sini rani bara bichu ko bana amaten tu. Okay tanga ko na lingan tanga ko na tu na koro. Pati kira na satu may balangi suba ibe. Menda takaba na kabango. Salen ka chiko na nandambol pa kay labo. Bata. To tarang mandanga do bichu wada babi da main ruan to na bali si maten tu ni to na mbak. Ya. Iya. Ko na so na le practical problem ya. Yun na Eh? sa. Chuk sarang may lom matalang ay lom ay. So na slack ni nonda kai nonda Nanti na sarang. wingkarabi lom ay. Yung grabe.
Mamadala tukumingo ropate, tukul tuko ko ni sonongon sa tavo ko era senta kana contract may viti. Ranga may Mm. senta kata le dota la contract di valang yung Melbourne eh. Sanga yung Oi, wili ko ropate ni ropate ki cukup na kilama kalawa. Sanga mm. tukuno ko verto nongon ko merto ka ko ni senta. Oi, Balata ni wili ko ropati ni chukura tampa ni lawa. Ere de ngono ko ni buli chukikia ni mm. na sianga ni bakal suital mbaka viti. Awan ni turun chuko ko we Oh, need a good team at the Fiji High Commission to look after workers. ah, Binaka bali ropat. Laba no mure na tikina ah. ya John. Endo no endo no binaka, lebu na ka, inda na numatune, dondo no medaka toto kana kena baka nanan, yo. Kona kena application kona lenga, eh? Engo na high commission ko chikongo i Canberra, erto le bisa ngana lewena, erto toko kina, baleta ngona na budget ni maten tu, esen ni rao ni mertu mai leti ni tu na diplomats erto tu i Canberra, baleta na budget constraint ni maten tu, eh? Meron erto bi sikwabu kina kabaya, kabaya. Saran erto nga high commissioner o councillor, oteke na first or second secretary, erto na locally engaged staff, korto chiko ina olomani high commission. Ortu ya zara tala ratu sana buse katalanga, iyo. Me raraida na kabango ye rao ni daka kona kaya ni range na kaketen ko buni wai na itos to sobi na kana ni ado ibiti me lo rai binaka ko madanga urai da ya esa fama diplomat buni wai Yes. undo baka tarong atiko me les talemanda me les talemanda na daulisi mai na mata ni maten tu na criteria da beran daulisi mai kina na daba na qualification kina experience kina qualities melak mai kina ndua sambutan na system eta kina is it transparent enough ko tagai ro ta sandu sala ko i Dubai i Bangor i Abu Dhabi taru sala ko i New York to sala ko i ka eta ka chiko baka daba how is it being assessed saro te mele langa chiko sona ta kana high commission se embassy balete ni senga ni tingi take baka binakati ko na mata na purpose na daba ele ta ka ko na purpose ko me anga tali kena maten tu ibiti ke baka sala ko men high commission ni maten tu i Australia kenu ko balka ndona na co-responsibility yung karabir na pump scheme Irranda ko ono na state wate kena ro na territory chingo Australia. Ichik may binela may bichiko wabukina. Kaya kasa suli na responsibility ya. Me la ko chiko na bibu na kabe. Mdu kaya kasa ro ni suli su na pa na remittance na 1.25 billion say 1 point vida. Iviti na ilabo lele sare binaka timera may code ni melesu tale na ilabo inapono nonro chiko may kina. Merani binaka kina na nondangara bina pam scheme. So lima ele na budget ni may high commission meron na tuwi to sa inakabango liaise bati kero to na CLOs liaise bati kana tambata kata kan namaten tu kito batakango na tambata kata kan federal government ko kata chukina na Department of Employment and Workplace Relations me coordinate ke there me ngai bibo sa kitaki meron ngai to sa bata kedi chukona kango go sa tu nangangandri me daka kay sa senga chukona capacity ne kena sangai me apply taki me implement taki na policy sona kaya may tanritu kina sona ka wata ka tuka chumay ko kan ko ropa na talang ko kaya may sasa sibi may mado tabi kito singkila ano ko na zambi alawang ko ulas sumet do na tikin na may kito may mado ata o sasa Adin. Benar, benar kembali besar ropate o maruta kan ni erto siam chumingo vida erto gas ni buli vida erto la kuduru musar chukana bir kantor vital na takachungo. Kung ano kino maruta kan ni eraw ni may siam bata menda soli baka sama me bukir talanga na barong tukuming o ni sa surit tal chuk nga turang awi ka berto mites menya. Erto surit kimni chuk oi mendingan de sumbian. gori o James gori Iya. madi kilasar nga gori ngori daw sustu may bale gori Uy, James Wawati ko. Makaroon nga menengol eh, sa laparongoleo. Chon iya. Iyo, maratak sarangan ni tiko na kila erto na sema tiko minggo o erto na kila bakalawa da marutakan ni tiko sa na wekando bakango meron suli bakasama Dorlati iya man ko ben na korinuto chinindoro ulutang. Membaleta na visa
Wasi bertolak sa Iya, absconded. iya. Lebora rika na protection visa. Ah, So sarap apply na PEV visa. Pamanal man dakin. iyo. Au nataramanda na Pacific Engagement Visa, Right. anggo na lottery visa, wata kana green card ni Amerika, Mm. na PEV nda suli bembaki ba kota bir na bimaten tu ina Pasifika. Uwichi na ngau kilaki na ngau tu ngau kilaki na tolunan raung beka. Oviti. Papua New Guinea andona undulu bakatata. Right. Wase proportionate to the population di Vanua Mena Pasifika. Iyo. Isengan toto bata. Iyo. Oviti. Kona vida na undulu rabi lau tu Australia tolungan andrau na place. Ken ban balea ke baka santo sa apply mai na PEV. Chiko tala na kena process. Santo sara sanding ita kisa it's a true ballot. Iya. Sa taur mai sarawatan na PEV. Sanggai chiko na proses memoria ko ya sa successful ko sa rawata. Iyo. Me bangara na employ me daga kina me enaga isuli baleta chiko na sapongo na need na be state ke na be territory in Australia. Iyo. Merang kaya apply ke ka sabi la ko New South Wales. Na demand ni skill migrants chiko ni South Wales enaran Muriki na. Ah. Me wate kina we kai so mera ni rawa mera mai ve mbiu ya kike o na lak mai pan alto esenga ni op cer lak chuko mai go en ama na skill migration na an PEV yo complete Pacific nga yo na kambaleta na skill migration in general en dolar aram bakete tu ibura bura ya kor lak mai go tike bunga mai Sudan ya mai Somalia mai Ethiopia mai ve Itali era lak chuko mai na banongo i Australia mera mai taka kena karua nga wabia kuna bikim ni bunu mai ndaru bi rongo chuko kendaru bikum ni rongo Iya. diau Orang ada kemri ya. Orang bilang. oh okay okay iyo tabali ni abia ka tarong tal na kawan dito kun chuko mai na visa bat kena tabtali Iya, na sasanga cukup na PEV, na Pacific Engagement, ah watake na iyo protection visa, ngo saka cukup minggu ah tumbun na, ah ah berto na parang cukup minggu, me kako sarangan ni apply take na protection iyo balate di visa lati tiko ni o ira mata take iyo visa tiko mai, se iyo pampatal mata na John. iyo sa uti na ngauna ni ini protection Hmm. yeah e chiko saranga e bida na kisinga e raoni ra apply ta kana protection but very rare Ah, iyo ke baka e dona kali bo ya to vira mai viti era bara dona kabaya sa singa ninga ya to tu nanga unang sa sinren de kilara o dona ulung nanga una bali. daga kina na ina ulum bale yo nanga una ni ku na ro na undo luka ono kondo no mai ketu mai Iya. ya se batara itu kina na pleta e batara itu ngana protection yo na kenale ngani chiko na criteria ni especially na visa na subclass 866 ko tu kuna chungoro au butumbuna yo nanga una ya serara ni uturu mulete ni lebuna kaya tu chiko ya babala chiko na matentu Hmm. era ni soli na vi tangomaki enda mai tu na pono baleta na kaya na tarungi mai ve kenda na gawin apply takina protection what is protecting you from going back to your country of origin Hmm. se ada ba tangomaki ko tiko merani tangomaki ko tiko merani babu na numu sangani bialle su na numu matentu ada bo rerbak mo orani tangomaki kina ya kona ya butu lebu ni protection visa ke bakanda sin sa umarawa na ranilas takanga na kaya bolay na form iyo nda banko yana kaya michi kona kena evidence keba ka apply tanga na protection Hmm. michi kona evidence ni ka utukuna na bono na daba na bono re ba chikina na list lebi chembeleta na sari barbara na kama ya Hmm. watinko wa rarawataki wa ya wa vola me bendo ne vola da mai bertumbe kana mata ibalu se daba kaba na so na ya kaba ya rani bagabuna na non da apply tanga na protection keba kami ta tutu ka banko na ngawne sa ta chikana be ndingi minta kaya apply tanga na protection sandra busa kulkul saranga sana bibe sang sarani rawan protection sarani rawan mo ke baka sangani baka wati mai o mai tuike o mai apply ta kana perta partna bisa
Iyo. Iyo itu na dingin-dingin be na ko na pump scheme. Menta kuni mai ba ngangkatata kami mersama itu i Australia. Pati yang na ina kira la ko mai kina merelista de nanondra manua nonta manua. Renga chuka mai nanonta manua. Keba kamera mai sabi sama ibia tu. Imera muri na kena ngau salam tuntur sab-saba. Era kuni tungara abskon ra disengage. Pati era mai nirkele disengage sana song talang abi era na ibola tar ni tak. Betin rala ko mai era come under the visa 403. Ye na condition visa 403 ena seng ni raw ni mai tak tale bindu tental na employee ke sambi utara na current employer. Very inflexible. Ya itu tala naka itu tu nubi bisa tengah matin tu bit ke Australia. Balet merin lay ki nanan numbers ni disengagement. Sena definition ni disengagement. Meron ikuni bisa patke bakay ran flexible balay na forward di wala ko tala bintu employer. Ising ni do na disengagement. Yung ko ni sara disengagement ng employer baleta na condition ni bisa. Sara disengage sarang sangkay lebutu na sangkay rong datu na disengagement. Yung kaya bakay solid na flexibility ni bisa. Meron ni rala ko tala bintu na mera taka tala bintu na employer binak. Echi ko na bitar tara bini bisa ko na fo utiri bat kina duatel na fo itu bisa sa skill bisa. Eren rapaleta ko ira yesongan na employer era soli ya be ira na work singni ira kede. Ito to baten le limanan raw na employer ni PAM scheme sara chikon ko na approved employees ko na danay. Yo visa nga ko era soli chiko bira na visa 482 from visa 403. Yo. Eren be le lima beka nga si le vida. Out of the 500. Mega isenga pakata na disengagement. Disenga di soli bira na ngala meron rata tele bintu tal na employer. Ya bakalaw Iyo. Iyo. Ya so na kaira ni laurai me baka na. Iyo. At that level ya sa dondon misada kay so na diplomatic negotiation me baka kina bubale partnership we biti bate kay Australia. Meron ni bibo sa itek na flexibility ni visa. Meron ni 403 visa. Iba ta utong aberto na Department of Home Affairs. Bat kay defect, bat kay reto na kito na diwa. Bibo sa itek kay irao. Balte meron ni rado iricho ngayon mo ni PAM scheme nangon Iba ka sa sini bita ka bi employer ko walang tibi kaya. Yang kayo tala lang ka bunyo Sala uray chiko ni oiran na sanda waka may bad history may be na previous employer. Regardless, bad history is supposed to be bad. Mera ray that way. Era baging may baka tondo sa senga. Erang kay sangay merlay baka tatak bintu na employer. Kung employer ang refuse ta katelemay. Kila baka isang ni wala lolo may. So nakabaya umay rita chiko ni. Pati sara rito may nanon sa makadama Iyo, rarita lang ira na face value ni makada. Ersin lakus sa sarira. Ersin kla iso na makada ko era makada takim be baka taon tuntu. Ersin ni do non raba ding we. Iyo, pati irto na ko lewo kay chiko. Kwarto ba saki may be bupa. Tsanga duro may lo ko na health exact ko ni mertulis. So bando chiko kay ndo kulis. Tuko na bina no mundo union mo walta kimdo. But the second total. By virtue of the fact that Bupa is saying if you join the pump scheme, another may nom dole kin sa mundo. Saranga. Yeah. Saranga. Totoo saranga. O maruta ka bali na biba kung kita lakas kung mga comments Berto ropati o tumbuna erto madal chumingo erto maruta ka saranga bakalibu. Na soli baksal. Bela talaga nakaw tukul chukul ya so bira mandang na kanra kor chukul Australia soli baka sama chukul bira na lakmai ni na protection visa basal kalim penganan don atukul chukul tau tumbu na mata saut kaya tutolukin na non redo so mai mera rika protection ni soli lai Iyo nalenga ichi kuna consequences ni protection visa MBMB tok sarawan dilo mayarang galay sa ni madala tuilom
sarana ida hia no de sara lai tu kia sara mista kana no ra cancel tek no ra visa fo utiri sara ngai lai tu na protection na visa singa ni mani protection sara wala tana protection ni chikotal na kena proses na lako na lai duru mana lai interview tak ke baka o sa turu bale tana ulum bale suliani ke kena evidence eh ke baka o singa ni turu ona ngai lako na tribunal lako tala ndu na tu ni tribunal na proses ya tu nga very steady e singa ni to na tribunal o koe taka ngama e na criteria nga ken bale ke o sa lako na tribunal sa klasar tu nga sana sinira ko batin sau tina ngona tutun me apply tiki na protection na ngona nga ni illegal government nga ka tumay beach e vida wala saranga na case ni protection na ni daka iyo sa it's a very exceptional cases mera ni dua kina rawat na protection dua beka ba rawat taki may na visa se dua beka rawat taki may na matay balu se me baya me pinpoint na kena reasoning me kuni general iliu era se raw bale tini ngona sa senga tu kina na matentu senga tu ni dua na penting se raw ni lewu era tu lako may through the protection se lebu sara o yaungo wala ko may na bale silisi me mo bubu ni matentu ni matentu bichi ke na hage deputy high commissioner aungai may sotaba na lenga ko me usaba su kai tala ni bichi o tu kuna ngai me kendo na sample aungai apply ta karam protection on our behalf wala ko na lo be Sydney le tarang ko kin ke tuno ko le betul la ulum bale bango betul talar be bangare la betul na lo ya abang ko sulinga mandanga may so na tukutuk me urani me buke yo kin me apply ta kana kango ang sule mo ko ya sa to o ye to ni mendo na organization lebu me tongkati ko na regime sa na military regime mo rani biuta kin ano mo application merne buke ko may na support takiko ang patin gaito ko mo usang kay bakana mo angko na lo tu esele na ngauna ya sile tulon raw lim sa bulong dul bakata na lewen 2009 it's a very strong political organization ang si tukin ora berenta mana salasaro fortunala ya io sa la con Ibola la con Ibola vi prime minister sa mai lenga o sana associations of support o tata mangarse vital na Ibola ono dotal na Ibola kangu sa silo to kaya mai Brisbane o pedili campo wilkin o tal ken berango tal pautom blutu dotal na Ibola o kada na ya na kabina na kati merra na protection Salau rai mena bei engel ke de na vanua support ki maikina ranio rawata na protection visa ke sarawata it's a means of acquiring permanent residency in Australia watanga na skill migration ya na iyo iyo in the rawata na permanent residency through protection ya ko ya Walten sa bolay may na bola may bertuna immigration yung sa rawata na pepa ya bola you are granted to stay in Australia indefinitely ya ko na kay binakina protection iyo ay bali protection ng unang ko sabi si bisar pa saya ko sara may nangaw na ando doon may apply tayo kinangaw sa papalat ko na nang damatin to kaya kaya so may apply tayo na protection ko ang sini bambaw tani narani kat sinanon rabas ng ulo kalimunan to ya sara nga kemuni sa Yes, Kembali, it's like a money making system talaga ninda reda ni iyo leulilisar iyo tulungan raw suli iyo bibi leulilisar yung ko rin na PEV bibi iyo iyo na PEV yan na PEV yung ko rin sa drop in the ocean baby so bisa na banwa sa bolinto na milyon yung kenta tira sa iyo sa bisip sara tira Orit ko iyo na bida sa na para apply na bagsawod sa through my so na tartal chuka mai sa tukul chuko to tumpu na matasawod yan ang dola tal na bulot chulay sa totoo ka na PEV PEV iyo okay ang sana dola tal na doon na Dona we kay kito ngoneleo sa to kong koy Griffith mbe kasi be araw oh tamay na nona sar to lang ay may baka bu sar to lang may baka bu bale iyo iyo ese ganin dare da mera lele bu sar batender tulungan ra wer sin matale ibita ke de me to na kaya sin matale
Renda wa tarai weekend menta kila saratunko ike se so saratungayan ya. Sebenarnya kan kila ya windu ngaya kila. Oi. Na pi ibu ya rongo lebu. Yana kena Iya. na impact nda sini kila. Kadino sana. Ah, Kadino sana. iya. Mene, oklan Ah, dorin na rin iwasya ng bugin ni kuha, kaya makasora ah, sa turunan non iya. ra PV, ni gabitar Iya. tarmay, kaya Iya, makarabi God. mi wasya talaga non ra Ah, italan no ah, May kaido God. talaga non to Ah, session na choni, rin iya. radurumay sokor sa round non ra Oh, PVB sarang sa ato ko. meron may talan no to sa Iya. baka. Ramai talno talanga na proses tata ba ramuria mai na procedure. Andi na Bata to. nira senga tu ni kilawira na taba mera taka ni sara rawata na PEV sara Yes. Bersangka iba kata tarwabu. Ngai cukup talanga na deadline. Na deadline mo zakaba kina na proses mo la kina Australia. Niyo sa o bata na deadline niyo sa senga ngai la komai. Iyo. A time dan na may iyo. So Yeah. there's a time opening Iya. and closing date, eh? Closing Eh, date iyo. Iyo. right, Pero ngona kay mo ngo era singa ni open na katunga ba ya. right. Ah. Sa totoo kasi nga na nandurubitan no ko maro ta ka makalibo choni na no musulit no mungaw na mindor mi vital no tu no to Nakata. bala lang Nakata. yang bakibondra gisurit tal tu nga mayo nandur maraman bua o Donu. toktal no rain Iyo. Iyo. may mento talaga na nom recession sa para. Iyo. Donu mo binaka no tulele bunway tulele. Iya. Naku talanga mai. Ah. Mintumay tal no takawat na kango. Binaka meron nilaw rail tali na what has been the progress so far. Right. Iya, di sa tosotiko na PAM scheme, sa Iya tos sa. watatiko kina sa tos tumbutiko, kina Kan. so talaga na malumeran ni baka pinakatakidaki. Iya Ya sa. overall buni wa ya una numatiko ni go indo na program pinaka. Iya sa. Sa bonga medza ka baka pinaka. Right. Medza ka pinaka saranga may ina onda banua. Na kena sangay mai me clear saranga virtu talanga nandaw ni tuko ina waktu nanon to policy maker to nan to minister prime minister turanga presidente. Sa. Mertu na rongo tati ko na bimbi ni kena raw ni buiti biti ta kena kango ni sa malu malu musom buti ko na suka. Ote kina sarapan wa. Ortungo nga ko buiti biti ta kiti ko economy wise eh. Mm. Ke baka nga inda tubo kalo ulit ta na pump scheme ko sana nga nga sara. Baleta na diversification sarui senga ni matata may na non taban me meraw ni mitunde kina non da economy. Min dali do na kami na ko kata ka ngori na fam nga sa unra ngori. Iya. Eh, na farm may nabe banua so sa kuira no na farm scheme merle bab na ta na farm mito so sa kina productivity ni agriculture manda meron ni level on the export Yes. na ngona go sila chuka na kanda import ta kamay na export enda sentina uchu nga ngai chuka talang ta kamay ta kina tini katul ng bilyon ya ko sa sin mata lang ko na kina interest ngai ro ba da ba kiba kanda sini ba welil ta so na kala lai bang ko na farm scheme nakabaya minda da ba binata ka meron ni bobueta to ko na da ka ano da economy ba ke bakanda ro la helante na sana ya beterong sa pruta kauch sa sibi nandu na bilyon sa ko to menang bagsauch awo sa chungo sa ngala ngani pam scheme awo babi ni binaka chiko bir na non der barang chiko may Amerika bir na non der daw may chiko may na West Coast may Amerika ron chiko may Europe ron chiko may na sa Pacific so may Tonga awo babi ni binaka tiko na non radaw lis matentu Nabi daw lelebu daw lalaya la ko chiko ina non da banway bichi ke baka so libe ira na kanda ya sala ko chiko na lobo ni economy bichi satos chuki na daka satos chuki na no de GDP satos char da bibu ke chiko uira ke tango era pakato kai chiko mera remittance regardless ke baka chiko na pam scheme se senga babi ni binaka tiko ngara ramba ira da British Army era chiko mai UK babi ni binaka ira ke tango era non relawo enda signi ngule da parawa ni na binaka tiko kina na tosu ni non da banwo lomanyo biti ya benga puni wa ya ubinakat meu Ibandre Totoo. tatuwala ni farm scheme au kila Mm. ni yang achi kona remittance mai beso era da era da kabangalu ngalu tu nanon ra taka mena bibo sai pura ko la ko chukai bite nanon ra labo so ra soko tu wasa wasa era wakatu na line na ser sa taka tu kina Mm. nawanga so pero keden go na ilabo ra ba sukara biche sa remittance chiko satu sukara chiko sa Absolutely. babi ni bina ra chiko be kenda kede pero nanon da era Hernando Molis tu nanon tapan mo ramai tu bangko balai Mm. baleta saban tin tin takio chini remittance
tambula tukina maten du go Tonga, Samoa ira maten tu lalai. Sarani adu kenda telama engko kena binak. Batene na nonta maten tu elele ngane la berawata chiko mai loma. Ira nonta kau laba chiko ni tumba go e labo bo e lako chiko ni additional new money. Ira nonta mai vite. Sanga matani klan na report ni Reserve Bank e vita satu kina bali tira matamba indonga renda kote kango renda window ni mendanda kila na fi bula la koma na very man quarterly reports renda la koma na Reserve Bank renda kila ko to ngai Europe ngo mesa ba sarta ya ngai Europe ngo kongo na rimit da la ko chuma Europe go mai na Palm Scheme go mai na West Coast go mai na kango and through what kind of transaction la koma kin la koma through Western Union la koma na World Remit saraka me matatai na sena MoneyGram na dapat so kuanta sakilatu rendau wakai lo mai kina rabani babina kata kita se bibo sakita kita langa mesarau ni relax taki na bisa ni 403 na Palm Scheme roro na non ratos bi total employer iya me rakuni kai mai roro datu kai me mantu atu ni lesuani kai mai disengage to care kai mai pay cash on hand isa senga ni sulibira na bisa ni sa cancel tahu chinga na ruso bulu kaul na chinga sa cancel Kaya que balimbali mesin berna rusa kauli singa merto bole iya mera iya vita mera bita kaya tariani tukun iya tukun minggo ah, pate dan belao ah. tikutal sola bima tanggali visa era rani rapply tak iya Er, sana tiku patangana kene kolo mera bangara itu nalo ya iya na ikolo ya uke bakau sabi mai tu Australia ke usada ta chuna Palm Scheme au ngai ta chiko sa im ta sa chungo na nang kui labongo ni usabi sanga na tuike singani tu na kena na financial planning ngai ta kya ya me mata ta chiko da tu kuni vale usabi na kata me usama itu ke da robo we ya ke ngone lewa ke bakai bawachi indu na karri bangkang katot takingo na family accompaniment visa iyo sa ta ka chukana ngono ngo indu na tamang ngono len tonga kero wata kata kata tu sanggaraba chukana tambana sa sin chuko bi kito ina diwa sa chiko na total na tambana ko yang gara mera lakoma yo na bubale mera join mai ber na wokes but mera mai rani bibu kena karabi na anon rata kata mera support give moral support na kabaya ramai exposure na ngone na kabaya roro balet indu na kana family accompaniment indu na kabara itu chiko na ngono se tukina mai for affairs ngono se director chiko na tampana ni trade ndo lebu na ka balet ngona trade ngona trading services kona na labor mobility ngona Palm Scheme wara itu tiko na bimbi ni reciprocity kona temper do bangata na kay Britania paleta na visa na duruban iyo no ira non da sarabanu mai Australia New Zealand Europe US UK rala ko mai nabi po ibida wala sa kana matentu era senga ni bakataray era palay mai from the home country of origin Wira kaya na matentu mantang Australia ke New Zealand ko rata kapag kana pambat kenarasi era la ko nga mai bichi era duru sara pakanton dono ina tempo na rebel no rabisa yo kaya na tamo na bune sing ni rawakin in the Long Pacific in that part of the Pacific Forum in the part of the Pacific mana UN wilikin Australia New Zealand ina ngora kami sama yang bulakin na bangko songo weekend siya ba au wata tarto ko ya belet merani binak na iyo sana kaya me reda na matentu meron kay watu kay meron kay yang dinikin na balen-balen ni bubale daw kaya nga maimbu orto na maimbu sa palentani si may solib santani si chiko kaya doon turang abari entara to kana doon so tulingan bala bir sa klake do ni chiko ko na matengo kalau ko chiko sampung ilebu mai sa kay ay ko sara duru-duru dal chiko marlang ame nang onele or ko chiko saga ko ay elias so ngayon gabi so mangka so ngara kamu ni denrekiran ko ribuno ay Ketutok ako cire, ay uno tutok sar kami doon lang mungkin na uno tak tutok na.
Ena Eh? che tomani tale o sa bukan Ena community na navarro que tal no e tale ni o pinawal. may bio se tu ni ko to ni o abi sa kita ko may na kere tik tik buwe Iya. maro ta Ah, kan daru me ah, vitalo ni ko ah, daru rele su tale me ba ko binaka taxi ba na iya, baka pinakatak yaw na namuto yaw na batanay tig-tig bu ni nek ano nga mata buta kasaranga gay murian no kana turang ni Korea o bilim bal no roka sarang kay bita tara maingo sa chicken go dorong rotu mo Mario Lui sa rasangon na ngauna ya iyo sa tosoti ko sa baba ni pinakatak ni sa daro ni daw tu kinanon tapanuan kay may tubang koy bonotani sa baba ni daw tu bona kalu ni sabang teksen na ina sona kami daranin daw saranin dakilan ni dayang akina. amen Na me raniang pirna non terlaku mai. Ah, eh ah, ah, ah. Sa mundo pinakabali besar chondro ni masi na mukui ke mami na wakarong ti ko na siguro na ni kuwa na kami na vital nongo nanu me tokatal man na ti me bultal man na bambakaw me to mani chuk nga na vital no kami na Ah, go nitakan ni ah, namba kamengo dar ah. na may dampe watatal katuman tal na vital Sandoro, nongo relibra maru taksar ni ah, suli na bakasa mabubo ah, Memkadaro ah, vital taka chuko iliwya esor barro ah. chuko min ko era setam sar chuko nan rende na tikin ngono gue gombe ka leso ni Meisa, non masu leso ni non ra pinsan lolo dinasab. na vital Ah, malipu meni, pinakapakaliw sara, pinakasaka. Wawin ni pinakatakanan na wani bisuriti mai puniwai o untuk kapakaliw. Ang kaya lang to kaya mo naturangan ni na mosi, ina na fam nga sa unra ukilan sa baro bulta itong kona bundi. Sa baba ni pinakan sa tos sarchiko. Dir nasar sadol tu na mati di bali bay nga sa unro Ah, pam ah, ke bakador ngono na ah, wirian ni berto na bitinan ah, derto chuk melotoka kerto ah, ngalala berto ngande ni na mosi dolo tu na ah. vale chone Binakasaka makalibo, binakamakalibo. salolom sa ten vale Ah, weekend bra iya, to iya, beso tiko ni mo de saka, ni mo Iya, de na nakamata kumanda. iyo, Eh, ni mo de iyo. nakavaliw. Kami ni nabarang ti kumay. Kami na din na nabital no bat kay John and Ron Masi. Sa masarti mo ko may Canberra, may Australia, na korturangan liw kay Australia. Damarota ka ni may dampi tubat kay Kenda, turang kililiw ng buturara ni Ben Karami, matintuya. Nakakatu na tambanan ni ILO, International Labour Organization, tutal nga may New York ka, may tambal taleso, ya, may tabikin, hindi natin kabunga may, wuli may Cornivia, sa doon po no, rambay libsar, sa may bay tabi ko ito kinangong ko, sa rakatak sa tinggo ko, tambanan ni Department of Employment and Workplace, um, Relation, and Relations, eh? Iya. workplace relations. Workplace relations and namatin to Kali, Australia. Roda ka kabati kay Dr. Lorraine Tulele, na marami ni buwa, nagay doon nga na nagay ko may nagay ngol tal nga may do tal nga na bihose. Utal nga yan, dahil nagay rika tal nga ni New Zealandi, to redir tal nga na kandar chung may na RSC scheme, may New Zealandi, mm, kaya wakati ko talaga so na wikair, alak ko durumuti ko, renreti ko ningay bitar tarmay, victim to na kanto Islandi. Mabini minakatala nga berto na biwa si tuk miniko ropa ti tambialaw. Nakabali besar no kuweka na solibaka sama ti kumain da marutaka. Ni ko dore patabatin da rin may so tabatikin da biwa stek nga no da bosa da mm. solibaka sama berto na chikumen Northern Territory na bubali ni Tumbuna. Nakabali besar Tumbuna na sama ti kumay Northern Territory. Da bambuli ti kubira kita ng kas ni buli. Sa di kumay bitir sa kas ni buli ti kumay Northern Territory katanga kina Meni, na nasi nagarida na kila ka kina veka totoka e butu dhongo tu nanda bono ibiti sale kalungata na ve bono e mm, balang wili kin Australia na buku di venga rabi binaka susu nga mekin maruta kana na rabi susu na nati tumbu meron ni dala ki venga rabi kina ve matintu sa da lesen kina me dala venga rabi kina usaba ko mo dani ki ve ni kensar na umaruta ka makalibro na siguro ni ko ni Krumi Vital no tu kay chon ko sa 8 ng 2 nakaloka na matakalilay sa matakalichuk ni sikatang Vicky Tunggo California binakabali meni. sa Vicky ni nabito ko ni Mai ni gay mo ta ko mana naka Naka, iya naka, mare naka.